أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، و صلاة و سلام لسر أهلي وي و أصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامته. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا حكايتك قوم هو جي درسي بسطيني أمي بيجن، و لسر في حكايتي ج آيت قرآني وش حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي أمي هنك تشتا بيجن. دبي جاركي زلامك دبر إنسانكي شوان را درباس بو، سلام ليكر وج شوان را وها قوت قو شوانو كاد دين دا تچزاني. شوان جيرا وها قوت قو دين دا اسبين تشتا زانم و تجي بين تشتا جمرة بيجا دا قونا از علمي خوا بي تمام بكم. في انساني جشوان پرسي قو كات تشتي قو تزاني هر بينجي قو تزاني جمرة بيجا لغوري وي دا قونا اجي هنك تشتي ديش ترى بيجم. شوان قو بلي ازي بيجم قو يا بيشي تشتي قو ازانم حتى قو راستي هبي أبفرا عملناكم. معلومة خدا عز وجل جي د قرآن دا وها قوتيا بإنسان راست ربن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي وها قوتيا راستي بريم هو دشيني بال قنجيبا، قنجي بريم هو دشيني بال جنتيبا. انسان راستي دبيجي و لسر راستي دوام دكي حتى قول جم خدا راست تياس كرن، جراستا تياس كرن. ور بريم هو ددنا گناها، گناه بريم هو ددنا جهنمي ددنا آگر. انسان ورا دكي و لسر ورا دوام دكي حتى قول جم خدا ورك تياس كرن. ادي في انسان شوان وها قو حتى راستي هبي اب ورا عملناكم. هم الگوري قرآن چو قو خودي قوت يب انساني راست ربن، هم جي الگوري حديثة پیغمبر عليه السلام چو قو راستي بريم هدي قنجي و جنتي. قالي مسلمانا قو تشتي دوا قو أزانم قو حتى حلال هبي از بحرامي عملناكم. خدا عز وجل د قرآن دا وها قوتيا تشتي حلال تشتي تميز بخون. في إنسان شوانجي دبي از بحرامي عملناكم، يعني خوارنا حرام ناخم، تشتي حرام ناخم، آوا حرام نابخم. لگوری چی چوا؟ لگوری امر خدا چوا. پیغمبر علیه السلام بحثا شخصا کیت که جلیوی کبنن پوراوی لفکتیا و دسته خو بلند کریت بی یا ربی دعات کی. پیغمبر علیه السلام دبی خوارناویش حرام یا و خوارناویش حرام یا گوشت گرتناویش حرام یا دبی مکات چلو خدای دعایوی انسانی قبول کی.
سبب قبول کرنا دعا یک جه گرک خوارنا مهوجش حلالی بی و خوارنا مهوجش حلالی بی گوشت گرتنا مهوجش حلالی بی مهوب حلالی مزن بو بی انسانه کی گو حرامیه بخوی گوشت گرتناویش حرامیه بی دعا جی بکی دعاوی قبول نابن وی انسانه شوان گو حتی حلال هبی اس بحرامیه عمل ناکم إذا دوام لي حلالي هي تشتي حلال هنا يا سسيا جو از بحث عيب إنسان ناكم وعيب دم دهبن يعني از فسادية ناكم از تفتيش عيب إنسان ناكم از البي إنسان ناقرهم جو أزوا بهت كينم خدا عز وجل دبي إنسانكي قول بي عيب إنسانا بكبي دمالا ويدجي بي أزيوي هتكين حديثة پیغمبر عليه السلام دبي إنسانكي قول بي البي عيب إنسانا بي جبونا قو إنسانا بهتكيني تفتيش عيب وابكي خدا عز وجل يوي دمالا ويدجي بي يوي هتكيني ذاتا يك جناوي خدا چيا ستارا گرک انسان جی وی ناوی خدا شخوره بکنه اورنک انسانا نهتکین و بسترین یا چارا گو از بی امریا خدا ناکم حتی گو خدا مببینی ازاتا دوام لی خدا مهود بینی هر زمان خدا مهود بینی هر وقت خدا مهود بینی لا خو اب انسان دمکی تجارا به امریا خدا ناکی یا پینجا گو نعمت خدا گل مکرن قنجی گو خدا دانا من ازوا انکار ناکم او قنجی گو تیرا مدکن بسی منن ازوا قنجی انکار ناکم ای خدا عز وجل قرآن دد بیجی اگر گو ون شکر بکن از این نعمت گو ملوکرنا از ایوا زیده بکم انسان کی گو خدا نعمت لیکرن او جی شکر و نعمتا بکی خدا یہ هم و نعمتا لی زیده کی و هم جی یہ مکافات بدیدا یہ خیره بدیدا یہ جزا کی خوش بدیدا ادی گلی مسلمانا اف گوتنی شوان گلکی کور بون معناوا یعنی علمکی حقیقی بو به وقتی گو هر پنج گوتنه خو گوتن ویز لامی شوان را گوت گو حیرا علم اول و آخر تشوار گرتیا تشتکی گو لی زیده بکم اشتر بیجم تنیا حقیقتا انسانکی گو ورا نکی انسانکی گو حرامی نکی انسانکی بحث عیب انسانا نکی انسانکی به امریا خدا نکی انسانکی گو انکارا نعمت خدا نکی ازاتا اب انسانکی زانه نحو جي جمهور تشتكي دي جير بيجي ادي خدا عز وجل زانبونا وك زانبونا شوان بكي نصيبي ما بكي نصيبي ما قد دوام لي ام راستيه بيجن خدا بكي نصيبي ما قد دوام لي ام حلاليه بخون خدا بكي نصيبي ما قد دوام لي ام اطاعيه خدا دبن خدا بكي نصيبي ما قو ام بحث عيب انسانا نكن خدا عز وجل بكي نصيبي ما قو ام شكر نعمت خدا بكن ادي قالي مسلمانا هالو حكايتك قصتك الديني بو لي دوی قصت دا گلک معنی گوت قرآن دا و حدیث دا مهو کاریبو جه در بخی معانی زمان خدا عز وجل زاروک ما صالح بکی خدا عز وجل دیوباو ما رحمیل و بکی و عفو بکی خدا عز وجل دنیا مجی خوش بکی و آخرتا مجی
خوش بکی. خدا عز و جل د دنیای د جی قنجیب دی ما، د آخرت د جی قنجیب دی ما و مج عذاب ایگیر دور بگری. خبردان ما داوی حمد ج رب عالم ربن.